kana kene gatikana ge kuria ta ciaku na ndukana ime muiritu waku awira irio ati we kuria cia hwae ciana ciaku iria cia riu oguo ni oru muno mwariguo ni agekwo oguo tondu Ngai ndagaga kurihia. Don't hang, don't hurt. Give and give and give. You cannot die by giving. Kofanya neguo. You have given and given and given. You become richer. Jikarago kajera de na ikurua gako na nkiwe mundu amatiga. That's what you are doing in the ministry no anyu na MCA ya welfare. That's very good. Thank you. Thank you elders. Thank you. Garaya thuri ne kunyita boli ogeta likariaku. Boli re magiri 15 muthuri anyitite boli ageta thuri ana tano kaitore kavurike ha thie ina mbere gwika oguo undu ucio aria mari ana matua matagwaku ona ngimathie bata na nikiona gathuri agikoyo meka wara fulani mauga matithia kioro kuga athuri gukomaroga magaha nikahingirire kigo maroga magaha tondu matuka mathio handu karugirine ati mathuguma hau kiu ni kirathimo fio dio yo mathuguma wage hinywe akora mathuguma ni kirathimo ni ndikiwe ndingikana na ikona mathuguma no matuike ni sawa no wega athuri acio mathugumite gwaku he mundu kiberegete kunyita kirira kiwete kumenya ageta athuri agurite ngari akamera manyue ati mathugumire ngari athuri manyu othe mathire ngari ni yathugumirwo ginya theini aisoka koje tate tetohoya gamoria na ngari na mishoreno ginya nehu ginya theini. So but they believe athuri mathugumite ari no kamara guthuma mai ne mata the mati ko gethondeketo. So that's how our blessings are seen. Atumia Diboras mutika tuke tumia akegu tamuka wa yufu uria werire murume ataruma Ngai eno kue na kayufu kamurora kamura waria tamuka utari bugwiro ukomwira waria ta mutumia utari hadafu mutumia oya gigia mwana twikaga atia atumia mwandu neighbor kana friend ya mwana ari etito shopping twikaga tokuo to mwana ga kofia neguo ati ginya atumia ko matiwe nikigikago tajerai ati mumewawa ogotika gochogia. What about gifting the child? Do you gift the child? Nemohea mwana cio woka momuheaga ki tokuwa we wana cio murigaini ndararia omenye ndekaga oguo ucio jagiro kokigwe mega borka jike kare mwana uyu mwekaga atia mutu muheaga ki ata waipa oga waipa kana daipa. Okay, reka diga ndamari kwaria nyoni naguo ko tumia how we gift. Let me see. Lekanya na mundu ne heanaga kindu kwa mwana kana gucogia kana guthikuo na mwana. Let me see. Thank you. Leaders yale meha Deborah. I think you are one. No, okay. Leaders Deborah nifanya hivi mkono nione. Thank you Kakinya, thank you. Negweda atumia aya memenye oguo na fellowship shanyu na maundu maria mwekaga manyu. Have these speakers sometimes. They'll teach you to be good mothers. So they get too much of Nairobians to get the love of mothers. Negeda kana kahituka haha. Ane demoiraga kana kahituka haha ni menyaga a mother na mwiroreri. Mutumia urerete kana gekona. Niyo inoka guthone speaker, niyo inoka hutie thitima. Kakifiri wana tumia ana tano magethera kana kamo kamenya these are true mothers. Ne mwana omwe matengereire. These are true mothers. No gege kana mundu me oragararwo ne mwana kuguru akagwe arorete kana oguo ukamenya kiu ni kirimu ona ko na date mekaje orio ona ndemeraga vio no gikadetwo ne mundu Eunice na Philomena mwatu arwo handu out ni mundu atwaritwo ni mundu na arona mwana agithiko hiugege tara mwana ucio inyore athiete na sairo ndari tare muhiu ucio sai ni muhiu hau karathi kau mwana ahia kagwirwo ni gikombe kagwa kau ngugikwirite ndiko kwirite no ninyonagio niki arari horo wake yokona ginya mburi shosho arageria kugucia mukanda wa mburi oherera handu na ni ndurume imugucirie na yo nyitetwo gukora ko tatika wone tekona shosho yakegwa mara kurundo ni mburi ino tatika wone ocho ucio ndagikwira asitat no ndihitagia ucio ni muguruki. You must be a father. You must be a man. You must be a son. So may God bless you for hearing me. Go on hard working.
na kanitha daria handå in ha priesthood kanitha iria ingä mena Archbishop man no mauge handå in ha priesthood continue giving, you'll never be misled, you'll never be lied to, you'll never be coerced. Hamutadanganywa hapa ama priesthood. Utai na wendo na nĩ mũrĩrathimagwo. Na ni as a father ndana ihoyo cianyuo na mwahe ni ona ngĩkorwo na kĩ kana kĩ ona thuri mangĩkira mone ngarire yakwa nĩmekwenda model ĩrĩa njererũ niĩ ngaikĩra ndĩmũkenu biũ na ndĩmarathime mũno. Nao matukũ-inĩ mao no makaumwo na thome nĩ angĩ. Kĩrathimo gĩethagwo ũguo, tigai kwĩrwo maũndũ ma kũmũthũkia. Na wewe mũcirika ndũkanetĩkĩre kũrutwo kanitha hĩndĩ ĩngĩ. Koguo nĩ mũkũnjĩra ũguo mwanjĩra mũndũ athiĩ nĩ mũkũbatara gũikara the diboras. We cannot be a team of killing. Gideon no nginya mũikare, we cannot be a team of killing. Let me say, we have an altar here. This altar gĩtũmi kĩaho nĩ ha mũtungatĩri kũrũgama marute magongona na nĩ hokaga tungatĩri aingĩ. Tuma na mũkũrinũ tondũ this an altar nikio etĩkĩrĩtio gũka hatwo nĩ mũthĩnjĩri na mũndũ mwega nĩ mwanake mũnini na nĩ mũriũ wakwa, and I really wanted to see him minister. Na nĩgenete tondũ ona ndamũmenya tene mũno when Bishop Mwangi started the church and we ordained him. Ni akoretwo supportete Bishop Mwangi mũno until now he came today and he's one of us, and thank you very much. So kwa hivi madhabahu hii mpeni makofi mazuri. Kwa hii madhabahu mimi nafanya matangazo tu ndio tuelewe. Sitaki muuziwe uoga. If this is your church na no ukes Tuesday Wednesday no enda kuhoya ndwagĩrĩire kũrio nĩ kĩureka ha admin na kuomba hiyo mambo sitaki kusikia. All the caretakers here na maroraga in terms of security is okay, but let members pray. Let them pray. Urokwende kukaa hapa na unaenda mahali patakatifu uko na hirisi uwete orogi no akwirire we achiria watu wakwe hapa. Mundu angioka haha aigue ni kanitha wao aenda kuhorerwo bica haha hena bendera ici ya Kenya iguru kurigiria mushirika wa kanitha horerwo bica haha ni nini unamwambia? For real? Hefa toguo kweli? Nikio ndenda gukiria tunua tou tuothe tondu tũrirwo kira kana nguhure wa kira kana nguhure. Leo yo nesroga ni watutigira guku mundu wothe guku thina ni tuwi yara maitu ni ngumu hii ngumu. Koguo mundu ngithumbura ari ange akire kana nguhure. So members, you are free. Kanitha tutingihota guikara na amwe scared amwe pushed away. Just come. If you are not a member of praise team na niwendete kuina na tuli twakumenya when they are doing mazoezi, come here, join them. Fanya mazoezi na wao. Watakufundisha kushika microphone, utasikia gitaa, wala watakupatia cue wakati wa kuachilia wimbo, wakati wa kuacha na wakati wa kuliliza sebene. Kwa hivyo ni direda hado tugie na guaya ate ndugwika undu. Just be here. Be here. Hii microphone yangu siwezi kuwanyima because I want your sons and daughters to become like me. So let them come. Let them come. Na sasa maundu magena okoro mari ku mekewa na hau thutha because when I got my 50 years diare kanitha, my mother was in hospital. I did my birthday there and I was just having that hard time. 2022, 2023, 2024 and now I'm in 26, a happy man and a winning man. Kogo hanga koro hadu hode. Thank you. Hara hode harathiaga itari ho mamone mareka kwa maitho makwa rira ngomete rira njogete rigite murwaru expecting guys to do better. But now people are doing better. Kogo hadu mutukuiguanira tondu members mugo mundu ngitugia tumuhore ni ngai amuteithia mugarure kira tungika tutikamuingatithia tia biu tukamunyita tumutware ku pastor Mase arĩrĩrie ahoerwo acokare ho agoreo haha tumuhake maguta muinjilisti Sofia haha tumuite na kendo muinjilisti ere ngomeo uma kana nguhure tondu ainjilisti marutaga wĩra ũguo oya shaitani thie kana nguhure. Koguo mundu akorwo ni ngome kurutwo wewe uko upande huo toa mapepo ikikataa kuenda kama tafasi yako karibu muiteni angushe na Pastor Charles yuko hapa kanyange na miguu juu mpaka huyo mtu pepo iende. So gossipers, I say what? Gossipers, they are not part of our ministry. They are not a part of our church. Atodemo Pentecostal miaka mingi ni tukoragwo kinya na ngoma ndo Pentecostal muiretu ahikithanio twanyithanio hiki
kuri andu mainuka kama yuro ni shaitani makandika date yo hiki ati kware mweri cigana mweri uriku makajia gutarira muhiki matuko fio agithiko gya kana mona ihu makauga ni ria riu kana ria gukuona rio ai ono hikire muthenya hiki akioneka gya mutungu amucene kauga riu mage mahu marekirane tine ne oversize ihubira ihu niki muraririria hindi yo weko jo we mutumia uratarira mutumia ungihuri aki weke atia kora hetani tani gikorwo riri aku ithu arumene ithu tukithina maundu mau akora no ari na cukuri kou wana yoke maka ba kora mundu arahikire na nyukwa enda ani kora atuaga mukuru msichana wetu akiolewa tiga igo ikarate ni araciarira mukugari hai muri nana wake ginya wakura ritho tarara rebia wake da aika ati tacokera we nana wake agacokera ringi ngutarite wake ginya wa ari wara ikiro ni miari mugwanja we yani mugwanja niki muraririria murutu shekinyiro ndeto icio ri ni agacoka kanitha yo ni agacoka kweli jirai ni agacoka ono wangari maitu na muiritu muthaka na ne mundu fona ndimuhoyagira muthenyo mwigohithanio hiki wake tondu wangari na mundu tako wangari ni ndorokathi ni maitu atumia ona inyu gia ina mitwe miega muiritu toyo mureterera hikio ikaire thi hau yeko hikio hau tokinya gatege agatembe oguo no mumwone rogomereire hiki no mumune kondo araina tanu twena kiama kieru kira to DCP twena UDA twena baba ODM ndogikira UDA muone ainite kana rike muone DCP mumenya muno ndarainira ore urathuro no handu arainira undu akirorwo ni DCP ino mutinde mukibure mu mundu haria mwamuona aretha ona keretha munyaka neguo give this girl some I'm talking like this because I'm an elder etigwa thuri ithe muthuri ndakire muthuri na haria muthuri rageta muthuri chao sinke murari uguo ni mukumena ni mwanake utari mukura kurona kurona muthuri wa masi miaka yake thuri ni mekuga ni aririe muno no nie ndi sawa si mimi ni mzee yes having a person with about 52 years ni mundu regete Karen na nuthu itakwa Karen miaka igana le mweneke inaitangwa nini hiyo ndio tamu ya maisha ya mwisho mimi nimegonga na huko na songa tu na wengine hapa abadakora hara muthuri akanitho yo mwa one of the elders no ngwe hara thuri akora kurukuri uguo na MCA na kene mutindeke ni matuko tore ore voyo mwatino aratukinyira na kone arageria kuhura no to mwega aizo uguo aizo kunene ucio tikimuria so what I'm talking aizo I'm talking as a father and as an elder airitu aya todo endo le mwiru tuarehire tiga ikoma igata kanitha tiga ikoma ruma tiga ikoma kinyiria maundu keturu muona kwa ma online lakini kwa church tuangalia wasichana mimi nangojea maharusi ya hawa wote na sitaki kupata mtu anaingilia mmoja wao that is my pride ebu nione mmoja hapa nishafa ifunganisha harusi yake ngododo hithanirio hiki ya ndona we haria thutha ndona onge ginya Hezbonia haria na wathitima muturi waiga John andu aingi we na aria angi makikanga hikithania magathi mathiite kanitha ingi joro ndukahorie niki arahorie nigetha ati ndikagwete kwani kanisa iko na watu wa namna gani Steve ona wako lino gothia wao arauga timuone ati onake nenda muhithanirie kweli wale watu nimefunganisha hapa ulifunganishwa nani alifunganisha nenda kunyithanirie onoyo noni danyitithanirie nani by the way twenali jamira tole kiaria hete kiteto icio makire ingi andu aria tuhithanitwo iki angimekanitha ingi angimaherete thino angimerura ya ingiko so I can be proudly say I'm a father so allow me to be speaking like a father mwitikire ati jaragie ta baba na mukangua wega
Dikwenda tumia mahitirie iritu aya. Kindly, all these girls. Reke mundu acarie munyaka, thaa ici arume agwethana ni mathirire. Riu iritu niyo marethera mundu. Na kuko na iritu are meguku, uhoro wa courtship to ginya ajio ni mundu rume. You can also start it. You can also start it. Are you hearing me? Tiga gweterera kada wona gatari njege ga kuria, akimena thoni ni mihuko. Ageni metigirite boy child ni mutindike ogiona boy njega miuria wewe ciragia atana ndikirio ha mundu witu ndikirio ha we andu gatira koria mundu ate we wa miaka igana kari jesi urandika amuria mundu how old are you uroya jesi we kana we na national youth service uroya youth atira koria mundu witagwo atia wari akora wa 2008 na wewe niramenya vile wa 2000 ile ndumwire tuthoke tujire no ni uthiagiro tirakoria mundu mena ni warona mno amwendo so ona inywa tumia kuragia mutumwire tu tene wae jiriku te atwa urenda kuhikia kufunya ucoke mwire te na we and how old are you urori how old are you kora teithia kuru Hapana hiyo mambo mimi siwezi uliza kogwa leo na inywa tumia waigwa no ocogotho ni muiritu ni mwanake ti utito kumucambia guku ti no cio ndira kurukaga hau aginyirite kinya ngari-ini niki kawenda gokinyirwo ku aria hiku hatire arama makorogo mekiritwo ati ni ahiku ni mundu wiraga mundu sorry my brother I'm married kokoro muhiku na mundu ne gukwendaga ti ngomo mugambirira ati shindwa saitani rinai riku fana ugigate kutarabi ira mundu cio pole de muhiku no guteithie nie mwenyewe ndimwira ko ndenda hikanirie ndakorire Salome na niwe ndendaga na niwe ndakorete hikie akinjira pole I'm so much engaged digihota no guteithie ngemurio kundeithia atia no nguonie mundu ngihikia ngemuria koragwo hakinjira nona haha ndi tagera gabara gaka uthie kabara kau straight hari okuona thibitari iyo igira hari athutha bio haraboro tari uro gukora hari hikio cio ni ndagutuma riu Salome koni amenyaga no wamuhoete mai koni amenyete no wamuhoete mai newe okiahoete mai mau riu tugikoragwo nake guku na maundu ni mega leo hayuko kanisa lakini ameniambia kogo na mwanya no gwo mwimenya ati dikire mwenda ati urume muingi nona ginya mutumia no gwetherwo ndagetheirwo ona mwana sio shujaa sana simpe Salome makofi mazuri tu alifanya hiyo. So thank you as a father. Ladies, I want you happy. Wazee nataka muwe hivyo na anakia itu matikare komere more duduni cia thuri ndo mushafio rigiuga. I want unity. I want this year to make the success of the church. Our church is an old church. Nekanitha mukuru, we are not on excitement. We are not on drama. Hatigedo turenda gwikagia kuanania. We are just preaching the way we did and we'll do it to the end. So we finish powerfully by loving and appreciating these people. Mimi ni bishop. Kama kuna shida kwa group, muniite. Kama kuna mtu anakosea mwingine, muniite. Lakini kufukuza watu, sitakubali. I have brought back my girls here. Wale wasichana, madivas. Nataka Pentagon pia wote wakae vile walivyokuwa. Sana. Muno. Ndake na muno muhujia huthiro ni Ngai ahutia ndeto cia andu eri koretwo ikithumbura. Ahutia Eunice. Nyoka mwira onakoro hena magi. No urihika ndona. Na niĩ ngokoretwo ngiretio hau mbere ngerwo ndikageria gutwara bara mwena ucio. Na ndakira Ngai erehe nginya ho. Acoka muhujia keria uga wahota kuona mundu muthaka. Tarahavu no kwena magi. Uga Karoni oi arakoro aria o aria mena mathumburite guku. Hendo agiogoka Ngai aguteithia. Ngai na aguteithia ngauga arikia ndingikuonia mbere ngamenya no wahuthirwo. No waireka wega muno kurathira Eunice no akahika na Rahavu tione muthake na magi wauga magi macio mara okira na merwo kira kana nguhure etiguo. So just being a father, there is something I want. Praise team usichoke. Nataka kufanya kitu moja. Aya elders kujeni kindly.